I te hekenga o te rua te kau miro mita o te ua ki ngā tihi o kahukura I tata nei, ko māku haere etahi o ngā wāhi, kua wera I te ahi. He huro nui tērā mo te hunga whati tata. Hakati kia whakawhiti atu tātou ki te kai kawe pūrongo o Tahu News, ke Halle Taite-Pitama mo te roa ngāke. E hoa, he hua nui te marangai kua heke ki runga I a koutou I o tautahi, I runga I te mōhio kai te wera tonu ngāhi ki ngā tihi o kahukura me te whārua waikari ne. Kia ora tūmama o tira tēnā tātou katoa, ai tika o kōrero, ki muri I au he ngāwari te kite, kei te tau haere te ahi ki runga I ngā tihi o kahukura, kua kōrero ngā prehimana ki a rua ngā tangata e hiko e haere ana ki taua wāhi I te wā I timata te ahi, nō reira he ketutanga e haere ana, kua kōrero hoki mātou o Tahu News ki te runanga o Ngāi Tahu, mua rātou nei perene haumaru, mehe mea ka whitawhita anō te ahi. He wiki pū io mā ngā kainoho o ngā tihi o kahukura. He oi kei te ātatau te ahi I ka hamura pātata ki o rātou nei kāinga. Our team's been engaged in the Emergency Operations Centre since it was set up. They've been able to communicate with Papati Purunaka and keep a really good watchful eye over how things are developing there. I timata te ahi ki ngā tihi o kahukura I tērā wiki, me te uaua hoki mā ngā kaipatuahi kia whakatau I te kanaku. I whakarere ētahi whānau mai o rātou kāinga, engari kua hoki atu mo te wānei. While it was a big fire on the outskirts of a big city, it only actually impacted a small number of people. I think around 80 people and 80 whānau in total were evacuated. So we haven't had many whānau, actually we haven't had any whānau come directly to us looking for support at this stage. Because they wanted us out and I just had to leave as I was. We didn't have enough time to get medications or get anything. I got my Bible, that was all. I roto I ngā tau e whitu, koe nei te wā tuarua kua pāhunu e ngā tihi o kahukura. Ko te whenua me ngā rākau e rongo anō I te kino o te auahi. Ko tā te kai whakahaere matua o te oranga ki Ngāi Tahu, Trevor McGlinchey, me whai whakaaro ki ngā whakatau tai au a te mana whenua. There is conversation going on about why aren't we planting native plants that are less likely to catch fire and burn again. I would imagine that mana whenua are thinking along those lines, and here would be a possibility for some ecological restoration in that area, which would be a good thing. E ai kia McGlinchey, kua puta mai te hiahia a Ngāi Tahu kia whakarite mehe mea ka pā mai e nei āhuatanga anō. We are starting to send out emergency pods to each of our 18 Papati Purunaka, containers full of emergency supplies and equipment that will be on site and ready to be used. Kaore ngā whānau o Ngāi Tahu I rongo I te taka ora-oratanga o te ahi, engari kei reira ngā perene tautoko mo te anamata. Ko te kawatau tūmama o ka mutu katau ngā ahi ki runga I ngā tihi o kahukura, hei te rā o te taite, engari he tūreiti tērā mā ngā kaiwhiwhi whenua I ka rangona I te kino o te ahi. Halle Taite-Pitama atu I ngā tihi o kahukura tēnā koe.